so sazi lesi stage baningi abantu ababengifonela ngisesibhedlela bengikhalisa umthandazo wenu Masibiya nabantwana bakaNkulunkulu unqobile ngoba usukumisa uNkulunkulu uNyazi lwezulu lazongiphilisa lona nangokwenyama laze lafika la ngikhona lafike langiphilisa sengiyaphila Masibiya ikona nje ukuthi ke umphimbo awukakapheleli kahle ngoba sekuzokwangena nomkhuhlane kodwa ngicabanga ukuthi ngiyezwakala ezweni ayithokozwa kahle Masibiya ngiyabonga ukuthi uvule leli thuba uvulela abantwana bakaNkulunkulu sengathi uNkulunkulu angakukhulisa Masibiya ukhulu uzwe intombi endala ngoba lelizwi kaNkulunkulu liyabafuna abantu abanesineke Masibiya lo muzi esiwaphelwe uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu umuzi oyinkinga ofike wasidida nathi kodwa sibe sithi singamazibulo alomuzi wasekhaya lomphefumulo phambilini bengingaxhumile ukuthi ikhala lomphefumulo kuthiwa isesikhumbuzweni lafika uNyazi lwezulu laselithi isekhaya lomphefumulo la ngizonibuthela imphefumulo yabazali benu ababhubha emandulo naba benganakwa emndenini kusuka kokhokho benu basemandulo babengabanaki ngoba babengabanzi kwakungabantu abafela empini bafela egaweni bafela emaweni bafela emgedini bafela emkhosheni emfuleni bedliwa izilwane bahlale izwini zilwane base begcina sebeba ukufa emagciki empilweni zethu ngoba bekhononda ukuthi azikho ingane zibanathi baqala babhidlisa inzalo yabo yabhubhisa inzalo yabo kwase kuba uchungechunge lokhondolo olehla lize lizofika kulabokhokho bethu esibafungayo esibenzela imicimbi la Masibiya umbuzo wakho uthi Masibiya yini ekufanele umuntu ayilungiselele mayeze ekhaya lomphefumulo Masibiya lapha ekhaya lomphefumulo umuzi onganakekile mawubheka ngamehlo kona amehlo asemhlabeni kodwa abantu abaphiwe inhlanhla Masibiya ngoba asidaliwe ngokufana hleze wena uNkulunkulu ukudale wena igazi lakho nomzimba wakho wakwazi ukuthi uNkulunkulu awusebenzise ekutheni mayethanda ukuveza imfihlakalo akuvezele ngishulele ebuthongweni nabakini uNkulunkulu mayethanda ukubathuma uyabavuse emathumeni noma khona ey'godini zosizi abathumele kuwe ukuthi bazokutshela imfihlakalo asithuweke ngokufana kodwa futhi asikholelwa kulezo zinto ibonakalise namaphupho neyimfihlakalo kodwa uthi ushembe indalo kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mayeza kubantu abanye ofika kubona ngamaphupho nangey'bonakaliso nangemfihlakalo bakhona-ke abantu abanjalo lapha ekhaya lomphefumulo ngaphandle kwamasango abantu abaphiwe imfihlakalo bathi babephiwe ithuba besuka khona emazweni akini Masibiya bethunywa imindeni befika sebegqugquzela bafike abantu sebemachapheshi bethunywa amathongo abo bethunywa amadlozi abo bethunywa inyanya zabo beze ekhaya lomphefumulo abanye bawufune lo muzi iy'nsuku lokufuna betshengiswe ngawo ebuthongweni bophelele betshengiswe ngawo emfihlakaleni uma sebefika bathi ithi kade mntanami sahlala kuloya muzi ushembe uvule ngo-2017 kodwa kufika abantu bathi lo muzi wawukhona kungakahlali ngisho inkosi umqali wendlela wawusukhona lo muzi into eyenza nathi izokana esixhexelwa amakhaya lo muzi-ke ekukhulunywa ngayo masithi sizoza kuwe Masibiya akukho esikutshela abantu thina emsakazweni nasey'ncingweni ukuthi abakuphathe kukodwa uNkulunkulu akufuna kumuntu uma esezwile noma ithonga lakhe selimsukumisile njengoba isihlabelelo saseNazaretha sithi sifuneleni abakhethiweyo kuhola abaningi uma usuyizwile le ndaba yangena yokheleka enhliziyweni yakho wayithanda siya ungakafika ekhaya lomphefumulo into efuneka kuwena inhliziyo yakho ephelele inhliziyo yakhe nesibindi inhliziyo yakhe nethemba bese uyakudlulisa emndenini wakwenu uma useduze ukuthi siyacela ke siye ekhaya lomphefumulo bese niyabika ngokwenkolo yaleli zwe lase-Afrika umuntu uma ezophuma endaweni
esafuna ukothekela kuyo uyayabika ekhaya ukuthi siyaphuma sibabele endaweni ukuthi nakithi-ke sinikezwe lokuthi-ke asibike emakhaya ukuthi siyaphuma siyekhaya emphefumulo ukuthi ngichaza ukuthi umuntu uphatha imbuzi uphatha imali uphatha isimali cha akufanana Masibiya ngoba lapha ekhaya emphefumulo mase kusukile ngamasabatha kuba nesikhathi la khona kuchazwa khona izinto ukuthi uNkulunkulu uthini ngekhaya emphefumulo njengoba akhe umfula wokugeza imphefumulo yabazali bethu eyabhubha emandulo nemindeni ekhulunywa ngayo izinhlobonhlobo imindeni ayifani futhi nabantu abafani futhi abantu nalokuphathwa kwabo ukuthi umuntu uphahlwe isiphi isibongo noma iluphi uhlangothi noma iluphi ulibo akufani angikwazi mina Masibiya ukuthi wena into othunywe abakini yona ekhaya emphefumulo bese uthi wena uzoyidlulisela njengoba injalo ukuthi abakithi bafike bathi mntanami sinikele into ukuthi nokuthi ngoba amacala labantu abafani ingakho kuyatuswe ukuthi abantu abangathamazeli basebezwile ngekhaya emphefumulo ababophele bangene ey'nqoleni bazolalela ngithathile lalela kuchazwa ilapho ngivela khona emthanjeni yawo nasemkhatsheni bebathambabo nasebuchosheni bamakhanda nemindeni yabo ibenze bavula indlela bese bezwa ukuthi naku thina la esingena khona naku la kufanele thina siqale khona bese bebuyele emuva abantu bawohlala phansi nomndeni sebehlela ukuthi naku thina sifanele siyobakhonzela ngakho nawo amacala efanele sowathetha ake ngenze nje umzekeliso ebese ngima iningi lethu imicimbi masijaha ukuyenza noma siya kubantu abayositshela ngey'ndaba zethu umane kukhulunywe ngenhlambuluko mhlawumbe lapho ngizoma ngize ngilinde umbuzo ovela kuwe uma kukhulunywa ngenhlambuluko ngicela ukuma lapho bese ngiza la obuza khona Masibiya uthi umuntu uyilungiselela kanjani uma ezekhala emphefumulo kuyiqiniso Masibiya kuloya muzi njengoba ngisho nathi uqobo usijikele sesihamba ngokucophelela sihamba phezu koncencema sekuphelile kwakuyithempeli lethu ngoba imithetho evuswa uNkulunkulu kanye nemindeni yethu ithi bantu abamaswazi thina ukungena kulo muzi uma umntwana wethu eqhamuka emasangweni efake izinto kade uzisho lezi bathi ukubhonda lokho kungumluko ewugqinise ngathi uthi amarasa noma yini uthi asikwazi ukungena futhi umntwana simboni thina siquza ngaphandle sihlale angene umntwana aze aphume mhlawumbe njengawe nje Masibiya okufike mhlawumbe ngolesihlanu uzohamba ngomsombuluko uthola ukuthi ungenile ekhaya emphefumulo uyasebenza wenza yonke into kodwa ngoba ufike ufake lezi zinto lezi imluko le ugqinisiwe wafake inzipho abantu bakini bangakuboni ukuthi nangu nozibani bani ake sibambelele ngesindlela ekhaya sitozilahla sisile ake ngibuze Mshumayeli kunensizwa le sasihambe nanyazi ukuthi nayo ilalela ithi-ke le nsizwa ayisalala ebusuku since iyile lapha ekhaya lomphefumulo bayafika abadala bafika kunqede ngakwalela nje bafika abadala bayinikeza izinto basho ukuthi ithatha umsebenzi iziphumele ngaphandle icela kumina-ke i-advise ukuthi izokwenza kanjani owami kumbuzo usazosho ngokubona kwakho Mshumayeli uzoyithatha kanjani ikhwama ungabagezile uyazazi ngezi khwama ukuthi zazi kade zinani zazina ngiyabonga Masibiya kulo mbuzo obuzayo obabuzela khona uyabona ethuneni Masibiya laba bantu njengoba bahamba emhlabeni bekhande imithwalo eseyibasinda manje ngale kwethu abasakwazi bazoyishonisa ngoba abakwazi ukusithatha lesikhwama basitshintshe abakwazi ukusigqiba emhlabathini ngoba inhlabathi kamvelinqane ithi uyangcolisa ngikhuluma ngomuntu mayesengaphesheya kwethuna ngaphesheya kwethuna awenzi nje ngasemhlabeni la emhlabeni unenkani umuntu angathatha bangasayifuni lejikjele lapha ayifake emanzini ayifaka ngale kwethuna ayikho inkani umuntu uma ephethe umthwalo ongcolile uhlala kuyena nomthwalo ongcolile phezu komphefumulo wakhe manje laba abantu uma sebevuka abangamadlozi kithi noma izinyanya noma amathongo uma esevuka avuka abese kufihlo kweyikhuluma kangenze nje umzekeliso nje ukuthi ukhokho wakho uma evuka Masibiya ephethe ikhwama
ezase ibulala kodwa waqala yena ukuthi unyanga abantu kodwa wagcina esengenwa umoya umoya kaLucifer wagcina ekhwamele sefaka imithi yokubulala bese uletha kuwena ngoba uyamsinda ususindwa nawe ile mphefumulo abantu ababulalayo akazi ukutshela uzothi mntanami nazi ikhwama ngiphathele zona ezokulapha akakuvezele esibonakalisweni ubona abantu beza kuyishosha nayo yonke ngathi yabo ubona abantu uzobaphilisa nawe uthenga inhliziyo yakho ngoba umuntu mayesengale kwethuna ukwazi ukwenza noma yini akuvezele noma yini ezokuheha inhliziyo yakho akasho ukuthi yabona izikhwama nkonami ngoba ngifika zona ukhona into khona imithi yokuthakatha lapho ufuna uyivume ngesikhathi uyivuma njengoba kusuke kuhanje kuthiwa ezangomele zinyanga kuthiwa vuma usuke uvumela ithonga lakho ukuthi ngiyayivuma lento onika yona sekuyophathwa yini ngesikhathi uya lapho abesethola ukuphumula yena ekufeni abesethi nawe uzobona emhlabeni phela zithixo zasemhlabeni zasevimba azifunakali ethuneni ingakho nasemandulo ungakafiki inkolo kusonta wayethi umuntu uma ehamba emhlabeni kade eyinyanga noma isangoma ngaphambi ukuthi bamphakele ibeni babethatha impahla bamethule kuthiwa siyakwethula lezi thixo zakho zasemhlabeni ngoba ayifunakali kwelamathonga yinto yasemhlabeni mhlawumbe makukhona umuntu ozothula nika kuthiwa sinika usibanibani noma usibanibani uyayifuna noma siyazethula siyayithula siyayitshinga manje ngoba ayifuna akekho oyifunayo manje-ke ngaphesheya kwethuna abantu bavuka masibiya basiphathise lezo zinto bese bekhuluma ulimi oluhle bathi mntanami wosiphathele umsebenzi wethu abalikhuluma iqiniso ukuthi siboshiwe sesigodini sosizi lemthwalo mntanami ngoba bayazi uma bakutshela ukuvume na umbuzo engibuza kuwe nje masibiya sengima wena ungavuma uma ngasekubhokisa alikwazi esiwukhokhokazi kwakho noma zakomalo noma sithi nozibanibani ngicela ungithathe nazi ikhwama zami mntanami zokuthakatha ungavuma cha baba ngevume kodwa into enye ngibuke njengamanje akekho umuntu ogcina ngesona isangoma ngoba wonke umuntu uney'ngane ey'ncane bonke abantu bayethwasa manje bayethwasa abantu manje uqinisile uma bengamlaleli umvinqanga ukhona emhlabeni just phezulu uNyazi lezulu lisakhele umfula ogeza labo bantu abahamba emhlabeni bethole lezo zithixo ukuze lezo zithixo zethule ithi inkosi uNyazi lezulu kumina ithi weMshumayeli ngicela uyongilungisela idama ngithi alazi idama lelapha phezulu ebuhleni amen ngicela uyongilungisela lela dama uyabuza uthi ngifuna ukubhabhadisa amakhosazana ngoba angifuni amakhosazana ayobhabhadisa emfuleni ngoba lapho emfuleni abantu sebefike benza imikhuba banqube inkubo banqube yonke into iy'ngane ziyabhabhadiswa abantu babhabhadiswa ngenhla abantu benzana imikhuba bayagcabana bakhwipha khona emazini amanzi asengcolile kanti inkolo yasendulo yayithi imfula yayigadwa amakhosi ayikhipha amabutha agada imfula ngoba imfula yayinamanzi amanzi iwona ahlamba isizwe amanzi iwona ahlamba abantu ingakho ngikhuluma ngehlambu uma ithuba livela ufuna unginikele lo thuba ke ngiyikhaza le ndaba yehlambu ehlambuluko isukaphi manje ngiyala ekutheni-ke uthi ubaba ikhwama lezi abathi abantu ngicela ungene ekuphakameni uyongihlambulula ikhwama zihlanjululelani lezo yikhwama uma zayiphethe amakhambi aphilisayo kanti amakhambi aphilisayo awukufa yini angcolile yini zihlanjululelani ukuthi mhlambe ihlanjululelani ikhwama kusho ukuthi ihlanjulule lezi khwama ngoba zinento engcolile zinemithi ebulalayo umbuzo kobuzo ushembe uthi uma ukhokho wami noma wakho ethi mntanami ngihlambulula ikhwama ngase zase ingcolile okuchaza zase zinomuthi obulalayo uma kuhlanjulula lezo yikhwama laba abantu ababulayo bahlanjululeni bebulawe lezo yikhwama Mshumayeli Nkosi ngifike lapha ekhaya ngenisa abantu abadala ngisho emakhaya ngoba khona abantu asebehlukene phakathi imindeni hlukene phakathi ngithi ke mina maxabene abantu abaphilayo suke exabene idalwa abantu abasadlelana basakhulumisane nalo usoyihlabela yedwa nalo usazenzela yedwa baba mangabe
ngiye ekhaya lomphefumulo nanku umsamo baphehla amanzi amnyama benza yonke into mina mangabe sengihamba ngekhaya lomphefumulo ngenze njani ngoba phela lithi ikhaya lomphefumulo angihlehle ngibikele umndeni nanku umndeni nalo ulaphana nalo ulaphana nalo ulaphana kodwa egcineni kufuneke yonke laba bantu begcine ngibatshelile ngizobatshela mina ngokusho kwekhaya lomphefumulo ngoba kufuneke ngigcine ngibatshelile ukuthi asizwani kodwa kufuneke ngibatshele ngoba uma ukhuluma nomuntu ophilayo uyezwe lelo thuno lomhlaba ukuthi sebeyitshelile manje ingane yethu sekusele ngakuyona mina mase ngekhaya lomphefumulo ngenze njani mina ukonikelela idala zakithi noma ukoyikhanyisela noma ukoyigeza ngenzi kwethu nakho asadlelani nemndeni ngenze njani mina nampa abayingeni abanye ukuthi hayibo siyabona izinto zibheke phansi akulungi lutho nje akulungi lutho nje ingane zisebenza ayithola umsebenzi wenza iqedile Masibiya ungayiphindaphindi sengizwile sengizwile Masibiya uyabona wena osuke uphikwe indlebe yokuzwa wawusuyalalela uyabona ngaphesheya kwethu ukuthi inkosi ilanga lokukhanya abantu ngaphesheya kwethuna noma bangafa omunye afele entshonalanga afele eningizimu afele empumalanga afele kuphi makowakini nje kuyisende lakini kuwulibo lwakini noma bangafa bangazani bafele kuphi abanye bangatholwa abanye njengoba ngabantu abashiwa izingulube bashiwa amabhubesi badliwa iy'mpisi badliwa amanqa ngale kwethuna bayazana bayabonana ukuthi usibani ufele esigcawini esiwukuthi usibani ufele enkundleni yokuthi usibani wadliwa yinqa usibani lapha bayazana uthi ushembe uNyazi wezulu khona lapha ey'hogweni ey'phenduka ziba amazulu abo bayahlangana bese benza isigungu bese kuthiwa yikho ingane enzalweni yethu ezizukulwaneni zezizukulwane zethu esemhlabeni enomqondo uphusile esoyithuma isiyele emzini oyingcwele bese iyalalela nje ushembe eselethe yabona ikhaya lomphefumulo Masibiya akekho umuntu ongazi kodwa namhlanje sesiyazi ngoba kufika abantu beqhamuka amazwe ngamazwe bethi okhokho bethu bathi bantu leli khaya lomphefumulo ngesikhathi lehliswa uNyazi emhlabeni la akekho umuntu wayengazi thina nohlele esihogweni isangoma inyanga umthakathi ohlele esiswini sempethu ohlele esiswini sengulube uyazi akekho ongabonanga uNyazi balehlisa lo mpula oyikhaya lomphefumulo bonke bafuna ukuya khona uthe manje bonke ekupeni bayahlangana kuthiwa niyabona nakade bengezwani niyabona manje ukuthi sonke sifuna ukogezwa manje bese kuthiwa nanti ingane esoyinikeza umqondo siyiqaqele umqondo izwi indaba sekhaya lomphefumulo bese iyasiyela ekhaya lomphefumulo indaba isala kuthina esezwini uthi uma sowuzwile bese ufuna ukuyifihla lento uthi hayi ngoba vele siyazana ubaba omkhulu wayengangenelana nobaba omkhulu omncane nobaba wayengangenelana nobaba omdala wena osowuzwile ngoba lento ushembe uyiletha manje emhlabeni ikhaya lomphefumulo wena osowuzwile babikele khona benjalo njengoba beningezwani beyabathakathi nisabani ungabasabi wena manje wena uthunyiwe ukuzohola abaningi ngingakhuluma ngesihlabele lesithi sifuneleni abakhethiweyo uhola abaningi uzohola zona lezi nabathakathi bakini ababebulalana bodwa ababevukelana bonke labantu ababevukelana kusuka emandulo babuya nalowo mkhuba bazowutshala kumina emphilayo nani ngigcine futhi nivukelana njengoba noba babe nomkhulu beni enibabhekile babengangenelani wena-ke sowuzwile ngekhaya lomphefumulo bacele uma uyintombazane ukhuleke kubaba wakho uma ekhona noma umfowenu uthi mfowethu ngicela ungithintele uzalo ngifuna ukudlulisa indaba sekhaya lomphefumulo ithi inkosi inyanga yezulu batshele kokuqala ubatshele kwesibili okwesithathu usuyayisukumela-ke wena lapho izwayo sengize ekhaya lomphefumulo seniqhubeka ney'miso ney'nkambiso nemiyalo ebekwe uNyazi wezulu senisisile icala kini lokuthi lezi ngwevu zakini namakhosi akini angathi uma esesekhaya lomphefumulo esegezile semahle besethi hawu unozibanibani akasayidlulisanga ngahle ey'khathini zethu kunjani usaba ukuthi banukana ingani thini esasithatha nokunukana sikujijela kubona sase sithuma yena ngoba ngaphesheya kwethuna uthi ushembe abangena abantu ababukana ngeziqu zamehlo omndeni manje-ke Masibiya abantu Masibiya basuke bona
baqhakambise lokho. Ingakho ekhale mphefumulo siyesibagqugquzela ukuthi hamba ubabikele khona benjalo. Uzowabikela okokuqala nokwesibili, okwesithathu bese uyaqhubeka. Vele mase uqhubeka awuzi ukusho ukuthi abafuni. Wena uma ufika ekhaya emphefumulo bathandazele, bacelele, ubanikelele ukuthi sengicela lamathonga ahleli emndenini le ngafuni ukuzwa mangidlulisa lo mayime osewufikile emhlabeni oyikhaya emphefumulo. Ngicela lawo madlozi-ke manje ukuthi awathambise iy'nhliziyo zawo phela ngoba iwona ahleli phezu kwabafowethu nawo dadethu noma nogogo abaphilayo. Babe nenkani, babe nepethu, bangavumi bamthanda. Ngiyabanikelela-ke, ngicela ukuthi bavuma ngoba ngisho ngila ekhaya emphefumulo mina ngizonikelela isigubhu sonke sesibongo. Awuzile uzonikelela ubaba ugogo wakho la, uzonikelela isigubhu sesibongo sakini usukele emandulo. Wena othuni wena uzothwala kanzima. Banikelele, ungabanaki laba bangezwa. Uyothi uma usuphakathi nawo umsebenzi ubone sebeqeda iy'nhliziyo zabo bazithomba uNyazi useligezile walamula khona la ekhaya emphefumulo. Lapha nekhaya umphefumulo siyesibona abantu abanye banenhlahla bebabona abantu abangasekho bethi mntanami usufikile usuzosigeza. Kuney'ngane ezaphuphuma ezenikelelwe zivele kwabanye bebhekile bangalela, abanye zivele y'lele. Mhlambe baba ukuye ekhaya umphefumulo ngoba sebengithithisa abantu mabeya khona noma sebebuya khona bethi masibuya sifica laphana noma ngithe masengele ebusuku bethi siyabonga mntanami sikubone ekhaya umphefumulo kodwa ufike ungasiphathele lutho, ubungaphethe amaswidi, ubungasiphatheli ukudla kade salamba. Ngabe lokho baba kubaleke ngani? Masibiya, njengoba ngisho ngithi mina njengomuntu engisesifubeni uNkulunkulu angithumile ukuthi angisibise lokho. Angikwazi mina ukumemezela emhlabeni abantu abaphatha iy'mbuzi, abantu abaphatha isimanje. Imini esenifikile ekhaya emphefumulo engitshela iy'hlobo zenu ukuthi-ke mina kwafika kwaba kanje. Mina engikudlulisayo ukuthi abantu abazozilalela ukuthi umndeni wakho uyakhetha awusiphathelanga lutho. Vele bokuqala ufika uma ukutshela uyakukhuthaza, usuzobuyela emuva uyohlala phansi uhlanganise ubuye ukuye. Mina engikudlulisela kubantu ukuthi abantu abeze ekhaya emphefumulo ey'nhliziyo ey'phelele ngoba lapha esangweni akubhekwa ukuthi unozibanibani uphetheni, ukuthi inhliziyo yale ngane izokwazi ukusihola size sifinyelele enkulunkulu ngoba nakhona la ekhaya emphefumulo akusho ukuthi njengoba usuke umuntu esangubehlange lapha ngisho angafika ey'dakele noma angafika ekade ey'lalele le ntombi yakhe ayeke imbuze lutho inyanga. Lapha kufuneka ufike nawe uhlambulukile, inhliziyo yakho ivuma, nenhliziyo yakho iphelele. Bakubona abantu bakini, ucabanga ukuthi abantu bakini uma bekhona beniyeke nanzezinga bayiyeke ngoba bebona ukuthi iy'nhliziyo zabo zathambile, base bekhetha wena. Bakubona ukuthi lo mntwana lunesibindi, lo mntwana unenhliziyo ehlambulukile, bakhetha bona. Yingakho ngithi mina angikwazi ukukhuluma ukuthi abantu abalethe imbuzi ney'nkomo, kodwa engikwaziyo ukuthi uma sebefikile imindeni yenu izoyikhulumela, imindeni yenu izonitshela, nani nizoyibona futhi uma senifikile imizwa yenu izonitshela ukuthi nako okudingekala kuzonikela ngakho, nako okudingekala kuzonikela ngakho. Ngoba uShemba kazange azazi ukuthi uzaney'mbuzi ney'nkomo. uShemba uthe uzani abantu abami ney'nhliziyo zenu, mina ngizoyithatha iy'nhliziyo zenu ngitshe ngizogogo benu esihogweni nayi ingane yakho ekhalelayo ithi vuma ukulahla iy'thixo. Mina Shembe ngizokwethula ngikugeze, ngikuthathe ngikubuyisele ezulwini lomndeni ukuze ukwazi ukubonana nezulu kaMvenqanga, uphume ezithixo kuzona ngenhliziyo yomntwana ophilayo. Ngisho ukuthi mina angikwazi ukubalula lokho Masibiya, kodwa nina aninqatshele ukuthi niy'tshele inhlobo zethu, hey mina ngifike lapha kwaba ukuthi mayezwa uzokwenza lokho. Kodwa mina ngeke ngihambe ngibezela abantu abalethe iy'mbuzi nayo yonke into. Into esilekezo umuntu inhliziyo ephelele, isibindi nokubekezela nokungaxhamazeli nje ngoba usuzwile ngekhaya emphefumulo, wawusuzwa futhi wafika usuxhamazeliswa yini manje. Thatha izinto step by step, nikubone ukuthi lo mntwana sizohamba naye uzosikhipha esigodini sosithi. Labantu phela uShembe bakhipha nje ekuthuleni. Awukahle uma kuzokhulunywa ngokhokho wasendulo owafa 700 years ago. Lowo muntu anini lo muntu? Uma kuthiwa isizukulwane ukhokho wesizukulwane seshumi nambili,
uyasazi isuka seshuna ngambili kuphi ake ngenze umsebenzi yabona njengoba wena masibe uwena unoyihlo uyihlo unoyihlo omkhulu nokhokho ukhokho lo qala obizwa wena izumlando eqala ukhokho unoyise nomkhulu nokhokho isizukulwane sesibili mayithi umuntu mina ngiyisizukulwane sesishaka lombili yabona kuloku kwengane sengima kunikeza ithuba kule misabathe endlini kufika umama waseshowe uthi umama waseshowe njengoba ngila ekhaya enkulu ngilethwe ingane zami kanjani na uthi emndenini nasezweni kuthiwa ngivulele umakhelwane kuthiwa ngimthakathi uthi bangiluka abantu uthi ingane yami besihamba ifunde esikhwini eKZN mayifika ingane yami eKZN ifike e-office izokhuluma ngendawo yokulala la izolala khona ukuthi indawo la kulala khona ingane ezinde eKZN uthi mayingena usuku uprofessor wase KZN uthi wengane wakaba isibongo uthi abesezisho athi uma wakho uthi athi sekhaya athi hamba umtshela uma wakho uthi njengoba ungena la ngibona ingane zakini ezintathu ezalwa unyoko ingane zakini zisekhala emphefumulo yakwazi nekhala emphefumulo lapha ekhala emphefumulo ufica kunomshumayeli Majiya inkulumo engizwa manje ukugena uyekho utshela uma ukuthi akaye khona lezi ingane zithi zona ezimthela ngeququ lokuthi anuko kuthubula labantu ingane zakini zaphuphumayo hamba utshela uNyoko uthi wamfonela uma wakho makhala ngempilo uye okhona uzombona iDVD khona uzokunika masiya uyilalele kade ngimlalele ekhuluma nasemsebenzini kanti wakhuluma last week uthi uze ngezingane zakhe ezachitheka kuye seyivela kuprofessor e-university kusho ukuthi Mshumayeli leyo ukuthi ngoba ekhona enye intokazi ethi hayi impela bangikhombe ekhaya umphefumulo bathi angiyobageza kodwa ngisafuna aqala ngibangenise ekhaya ngoba thiwa bangene ekhaya ngibangenise ekhaya bese ekhaya imali ngithule nje lento ngicela ungene esilevini ngoba unamadeyi uma indoda ngizocela ungene emadeyi lalela-ke intombi emhlophe lokho kushiwo abantu asikugceki ngoba umuntu phela wenza akuzwayo nakucabangayo umbuzo uzwa ukuthi uzobalungisa ekhaya uzokubathathaphi ngoba le mpilo sibe yokhuluma ngayo yokunuka nokuxabana nayo yonke into yamasibomu edalwa laba abantu basuke bahlupha ngoba abafuni ukucela indlebe yabona amakhulunye ubothandaza noma uyinikele ukuthi inkosi ngicela ukuphi indlebe yokuzwa amakhulunye ekhala emphefumulo ngoba ekhala emphefumulo isesikoleni la ushembe efundisa khona ufundisa nanathi uqobo ukuthi nesikhulumayo ngoba nathi into esiyikhulumayo suke sinikwa ushembe asiyazi uba ngikhuluma nje manje ngicela uNkulunkulu ukuthi inkosi nangu masibiya engifaka ngizola nokuhlaba ngicela ungene olimini lwami ngikhulume okuzophilisa isizwe laba bantu okhokho bethu labe siwafungayo sibenzela ihlanga sibiya lesibenzela okhokho bethu idwaba bathi laba bokuqala abafa bangangcwatshwa basikwenza ingubo bathi hey benzela namasiko thina esadliwa izinkulube thina esafele ezintini sangangcwatshwa thina izingane esaphuphuma kodlunkulu basendulo bese omalokazana sibalela izipho zesihaqile sadlisa bagwazi omama bethu bakwazi inkonto ezophumela kuthina eziswini sakwafuma wami kwafika ingulube yaqhobozela nami thina senzelwa nini ababelethisi njengoba bona benzela amasiko emhlabeni ngiyalana-ke ekuthenini abantu laba bantu bafuna ukwenza ekhaya ingane okhokho bethu babulawa yibo okhokho bokuqala ngoba babenzelana bona imicimbi bengayinakile ingakho ushembe ikhala emphefumulo ushembe ukuthi bengizolilandela abokuqala abayimpande esibongo senu okuyibona abadala uhlevana babulala iy'ngane zabo njengoba ngiqale kanjalo babulala iy'ngane zabo kwase kuba uchungechunge kwaze kwafika kokhokho bomkhulu bethu labo benzelwa yibona manje mayethi umuntu uzobathatha kuzobathathaphi ngoba baboshwe laba bokuqala ingakho ushembe edozane bantu abami angingekani senziswe ngasemanxiweni futhi ushembe lapha ekhaya emphefumulo ngisemanxiweni bantu abami ungathi manje mina ngoba sengiyasebenza senginamandla ngiyolanda okhokho bamkhulu abasala emanxiweni abashiya amanxiwa ngoba la ayeshisa amanxiwa umbuzo obuzwa ushembe ubuza ukuthi uma umuntu eshiya inxiwa ngoba kuthiwa liyashisa lisuke lishisa ngoba abakhulunkulu
abakhunkulu basuke beliphosa leyo xhiba bewuphosa lomdeni bese uyabaleka ushiya amalibi ushiye yonke into uhamba iminyaka mhlawumbe ingane kuzokuphela nayo siyimina nawe usithi uyazolanda okhokho bakhe manje lamanye abekatuba umkhunkulu ngesikhathi eshaya okhokho beni basendulo bebaleka bashiya amanqe ucabanga ukuthi akabhilanga abaphila okhokho bakhe uthi ushemba kusasizi nolanda okhokho beni emanqweni amadala ngizolilandela ngoba ushemba waziyo ukukhipha abantu ey'ntweni abalunjwe ngazo amathuna laba ayewacupha bawalumbe bawenze ukuthi ushemba ufika akhipha imphefumulo ayithathe ayibeke emasangweni ekhala emphefumulo ufike wena ungene ekhala emphefumulo ushemba abathathe bafake ekhala emphefumulo abese bageza kulesihlabelelo masibiya esi-242 uyasazi ivesi lesibili lithina ungitshela awusalazi uyahlabelela ngempela u242 uthi yehla moya oyingcwele ngena kubo bonke wenze lokho okuthandwa ushembe wayengaculi ushembe wayekhuluma sekuyisikhathi sokuthi ushembe sisondele thina bese nanzi angene emphefumulweni yabo athi wena owuhamba emhlabeni umthakathi namhlanje ngiyakekisa umthakathi owahamba ecwiyini noma owahamba ethwethuliwe namhlanje ngiyakhipha lezi zinto owabhilwa ngazo amabutho ahamba ezipelezi nahamba ebhiliwe naye ahamba ekhonkwe ngamafutha ey'ntwane iy'mpisi nayo yonke into ake ngithi ukhokho wakho uma efela empini efa kade edla iy'biba zey'mpisi uma evuka ezekhaya kini zokuthi ngizomenzela ekhaya uzongena naleyo mkhonto angene nalezo zinto lezi alizugula ekhaya khona kunjalo kungukuthi phela mangabe ungakambulelwa noma ngakafiki kuwena ngoba yayo manje usuyatshela lalela cela ukuhlakanipha cela ukuphusa emqondweni uNkulunkulu usefikile manje uzosiza abantu ekhala emphefumulo ngamahala lezi ndaba eninakelayo nikhokhela imali eyisindayo asiyazi njengoba sekukhona kuthiwa yini ogobela akasekho umuntu ongathi okusho kade nje akasekho umuntu manje ongazi lutho abantu bayazi usuke akengibuze uMajiya mayibhoza kuyena uzokulungisela idlozi uyamazi uMajiya mayengena ikhosembeni lakho ukuthi ukhuluma lokubala nje uMajiya aphuma wahamba waya kamhlaba yalingana noma wahamba wayeswazini noma wahamba waye eNigeria wawulanda ilwane ekuyizona azoyibeka la ebhilini abese lokuthi uyinyanga noma ugobela abesethi ngizokuqinisela umuzi wakini kanti uzofaka akazile azokuqinisela umuzi wakini zokubuyisela idlozi kanti uzobopha idlozi lapha ekhaya bese efaka ilwane kalapha ekhaya yizona ezizokhontrola lo muzi wakini cha khona ikhona into ecishe babe ibe njengaleyo noma bekhona abanye abelaphi bendabuko abaphiwe kodwa ikhona into enjalo ngiyakhumbula komunye umuzi abathi ayi idlozi alikho la sekuze kwafaka enye indoda yakomunye umuzi izogada la ithathwa kanjani indoda komunye umuzi izogada la nje thiwa hayi vele kiwe ethuneni nje la kunethuna khona eyothengwa ngemali thiwa akazogadalela ekhaya ake ngishiphe masibili ekhulunywe okhulunywe omunye umntwana uthe ukhethiwa wakancele uthi uNyazi lwezulu lifika ekhala emphefumulo lithi ngicela ningibizele uMshumayeli Majiya ngiyeza sethi-ke ngiyambona lo mntwana mntanami esokumina ngikuxoxa lo mntwana uthi angisazi wathi wakuphi mhlawumbe ngizobazi ngoba uthi lo mntwana ukule group intombi zentethelele ey'hamba ezenza amapulpiti kababa ngazi-ke mhlawumbe ngingababona uthi-ke uphambili kawanabazali uthi ekhala emphefumulo bengakwazi utshelwe inkosi uthi kuzohlangana ekhala emphefumulo uthi wafika ekhala emphefumulo mayeselele ubona inkosi ifike ngemoto ithi Majiya mayefika la ithi Majiya lo mntwana ohluphekile kakhulu yazi uhlushekiswa yini eminye imindeni yenu nina emsemhlabeni siyaye siyifihle ukuthi ingaveli mina ngoba isuke iposwe endaweni embi kakhulu zosuke liphelele ithemba uthi abantu bakuka lo mntwana mntanami Majiya uyise wakhe wayenza imikhuba eminingi ephinga elala ngisho naney'hlobo zakhe uthi wafika ngalekweni waboshwa emajele anzima siyamfihla ngale ndlela ukuthi lo muntu wamhlezi ekhaya so simfihla ngoba uboshwe kanzima uthi futhi iy'hlobo zakubo kwalo mntwana emndenini umndeni wakubo iningi labo babekhohlakele bethwala
ngenhlabathi yamathuna behambe beyomba inhlabathi yamathuna bese behamba baye emazweni ngamazwe bafike bayilumbe le nhlabathi yamathuna bese beyiphendula ilwane uthi-ke labo thina boshembe bese sibopha yonke into sibophe nomuntu ofe engenacala ukuthi inhlabathi yakhe yethuna ithathiwe yayolunjwa wayesephendula isilwane uthi bese kuboshwa ngishabantu abangamacala uthi-ke umndeni wakuba lotshwala uwonakele kakhulu uthi wakomuntu wakhe kwakuyizangoma kuyizinyanga babenza imikhuba ejulile ntanami kodwa bese becasha ngokufaya labo ushembe emhlabeni uzogeza isizwe weMasibiya ukuthi akuphele yonke lento abantu baphile ngezwi ngoba amakhambi eMasibiya ayedala umvelingqangi ukuthi amakhambi azophilisa abantu kodwa uNkulunkulu wayesethi bantu abami nawo sengizojwayeke ngoba kunesikhathi lapho abantu bezothatha amakhambi bawanyathe bawahlanganise namafutha ey'lwane bese ikhambi liphume emvelweni ake ngenze nje iboza lalidalela ukuthi njengoba ngizwa ngikhoshozela ngithathe lona ngihlukaze ngalo ngisebenze umsebenzi njalo mase kusuka mina bese ngithatha amafutha akaxhamu wahlanganisa neboza ngoba ngifuna ukuthi uzobulala uMasibiya uyabona ukuthi kwalona ikhambi-ke manje seliqalekiso wayesethi uNkulunkulu ngabe ngisawuphatha ukuthi ningamakholwa ingakho ethi ushembe senophila ngezwi nophila ngamanzi uphile ngamafutha okuchaza kona ukuthi uMasibiya mayethula abantu ngifuna lento ngizile eqaleni uzama ukuyishekelela uma uMasibiya lapha abantu beza abantu kuyena ngeqiniso uMasibiya balapho baphila abantu ngamakhambi bese kusuka uMajiya azokwakha eduze kwaMasibiya uMajiya akanasiphiwo kodwa ngoba unomhobholo nje abese uMajiya la enze nemlingo yakhe ngoba efuna ukuthatha abantu abiza uMasibiya abona abantu bengasezikiyela sebeza kuMajiya kanti ubahungulile uMajiya hallo hayi ngilalele baba uMasibiya hamba ishisa inhliziyo ngoba basangena abantu abasebenza lapho uMajiya hleze futhi nawe uMasibiya uyayisenza lento uMajiya uhungula abantu ngokubathebula hhayi ngoba enesiphiwo uMasibiya uzovulelwa utaka agcine seyeka manje lento ayiphiwe yithonga lakumakhambi abesehamba afuna ukuyothekela ngesikhathi uyothekela ngamazwi ukuthi uma ejikela ngale ekhosombeni lakhe ubuya naye abesethi uMasibiya eyokuvika udlala ngawo Majiya hamba nalento uyovika bazobuya abantu kanti ukunikeza umuthi wokubulala uthathe usebenzise ucuphe akhethe uMajiya yakho usune-experience usunamava usuyahlakala ingakho-ke kwasuka kwathiwa iyikhwama ukugezwa ngoba abantu bagcina sebefaka umuthi wokuthakatha bayizitela ekwelapheni ngoba sebegajwa abanye ingakho bantu abamayithathi ngeke yonke leyo nto ngoba vele impi isuka lapho abantu basuswa belapha kahle bese kuyayisela behlala abakhunkulu usengigcina ithakatha useyafa akasayizwi lomndeni lento ayiphethe siyanuka isigcule imithi ingakho khuluma ngokugezwa kwekhwama azigezi ikhwama la emzini ey'nxele nala ekhaya emphefumulo kodwa ziyethulwa umuntu othula ikhwama uNyazi ngoba usebukhuluma nomnikazi wesikhwama athi ngithi lahla lokumcona ngoba kuvumbile ukuthi uyongizwa umndeni vuma alivumi ithonga akasekho umuntu ongavumi phela aswele iy'ngane ezizovuma ingakho befika kuthina bese bethi asibaqhubele umsebenzi ngoba bayazi ukuthi uma bedwe mntanami ngele kuphakamile uzothaya mina ngiroma ngokuthi mina uyangibhedela ingakho sebesinezikwami uyangithethisa usuhambile kugesi